S obradom gline se nisam do sada susretala na ovaj način. Pa ja direktno sa samom obradom ne. Do sada nisam imao prilike to niti gledati izbliza, a kamoli uprljati ruke sa glinom. Ja ranije nisam imala nikakav dodir sa glinom, znači apsolutno glinu nisam poznavala. Predavanja su vrlo dobra, odlična. Imamo učitelja koji lijepo predaje i uvodi nas u problematiku korak po korak. Predavanja koja smo do sada imali, rekla bih da su izuzetno kvalitetno. Znači, naučili smo od toga što je glina, na koji način ju uzeti u ruke, na koji način ju umjesiti, na koji način pokušati ju nekako modelirati, na koji način ju dobiti da ona bude podatna, da ona sluša nas, da ona prati pokrete naših ruku. Znači, jako puno. Uz to učimo različite tehnike. U radu s glinom naučila sam da čovjek može napraviti sve što hoće. Ako imate želju, ako imate potrebu da se izrazite, onda nastaju čudnovate stvari, ne samo s glinom, nego sa bilo čim u životu. To je kasica prasica. Ona će se morati razbiti da bi se iz nje izvadili novci ako bude napunjena jednog dana. A sve počinje od jednog komada gline, a to je ovo. Pa na predavanjima smo učili od nekakvih osnova, recimo oblikovanje gline, do recimo dijelova u kojem smo tumačili sušenje gline, ali isto tako i pečenje. Znači, oni u ovih 50 radionica bi trebali dobiti nekakva osnovna i napredna znanja o tome kako se glina prerađuje i kako se od gline rade uporabni predmeti, kao i suveniri i razni predmeti koje im njihova kreativnost dozvoli. Učili smo nekoliko vrsta izrade. Meni je ti gliste ili crvići što se rade pa slažu jedan na drugi da bi se dobila jedna okrugla posuda ili četvrtasta, ali ona raste tim našim dodavanjem. I to mi u stvari nekako najviše me privlači. Najradije izrađujem šalice, zato što imam jako puno prijateljica kojima ih želim pokloniti. Pripremam se da napišem neke poruke za Božiće, za rođendane. Evo tako. Najviše mi se nekako sviđaju one plahtice, one ploče koje se rade od gline i predmeti iz njih. To su onda sve rotacioni predmeti koji se rade na lončarskom kolu. To mi nekako odgovara jer mi je i struka tehnika, pa volim da su mi stvari simetrične i pravilne. Mislim da je tečaj u ovom obliku u kojem se održava, da je zaista postignut maksimum, što maksimum, ajmo reći, nekakvih uputa kako što raditi, tako i maksimum onoj ljudskosti. Znači, u razumijevanju toga da se masa nas prvi put susreće sa glinom, da masa nas nema pojma o glini kao mediju i zaista imam samo riječi pohvale i čiste preporuke svakome tko ima i malo volje i malo vremena da se zaista uključuje jedan ovakav tečaj. Nagovorila sam svog supruga da se uključi u radionicu, a budući da je moj muž vrlo kreativan u radu s rukama, nadam se kad on prođe kroz radionicu, da ćemo ja i on izabrati izradu nekog predmeta i da ćemo ga onda lijepo nositi na more, prodavati kao suvenire i eto tako, zabavljati se kad budemo zajedno u penziji. Kad se taj predmet osuši, onda se peče. Dakle, ovaj čovječuljak je spečen. Ovaj suncokret je spečen. I on može kao takav stajati negdje na zidu. A nakon pečenja ga bojamo. Bojamo ga specijalnim bojama koje mogu izdržati 1000 stupnjeva, na koliko se otprilike peče, malo više ili malo manje. I onda nakon bojanja ga nakon tog pečenja ga glaziramo i onda dobijemo onaj završni sjaj.
što je jako zanimljivo. Ja još nisam naučio sve, ali i ovo što sam sad naučio je nešto prekrasno. Pozdravljam vas. To ćete kvačniti.